Karbi pen parok po alam kia puthak rong asar pen phirang kia mai ingni pongsi lam khlar kipi. All lang pair knockout football tournament ang dungi team mesen pen pachun pon. Dwarbaguri constituency rong bonglek thia rong piniar nianta thang kaching thur duna bipin lang. Long kathar VDP atum pen chepatur pipongsi klimso maratum arjan ki hi kachepati. Aprangsi birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba birta long pen samyu jang terangpi non arjui kha birtang tonpen. Pin so soar lo atum pusitami chepangri chepangton etlo polote ka isi kisung ki boya hota ki du ki thak rapet jephanlo. Bonda non melom inut bang hinia sar marasar pi maratuma mithanga piso apenan asudok ko apita kaprega pinso mati arlo so pen ka chingki thu pualam ki penang anlang dolo. Lasum se nilip MEC constituency ke parlo ramteranga rongalong edona hem inotakar BP achor kedotang lapen asomarta inutlo. Asomar la pen apiso atum cholong nang jipu kamatha jok apina na bang karbiang long pen angtan anchong dadam juilo. Bonda la so sar pi marabang apinan abang kawya phi ka preka parok po pen chingki thudetlo. Parok po pen ka chingkia batai ki onga jok kedam tang phai kuni ni phai inkoira isia ningwe ronga ra tum pen nep dun cheklo. Sma mante nali ning hang lo. Chiputhaya vedadlo. Mane alang ta lapu nang chingki lemle masinilita. Ludun dedlo parge alang nang pulo nige ahok pet pansin nang matha ni nang chikake e molam le phulok tani nang chipondeji selang kada nang thanbom lo ni pulo chingki nang nilo chikak nang chingki nang nilo pu nang resomar lang pot aluso korjang chingkira pisoenon chingki nang nilo pu pongge alang kroi kre nang ne ni nang phane ahok pe sini ni nang edo nige nang iri re nang sarpi marsita ni nang chikake Mulam ne phulok sita ni ke nang iri re pusi nang ge pu ni nang chiponji pusi nang ge pu Pian bang ke pilo ke pu ke penso ke. non bang ke nang chobai kang det lo Ke nang le pilo ma tha pu ke. Nang le he ma sor do sumar do. tan na matha de khete lo nili ke La so sar pi maralam kia puthak rong asara tum pen soar lo asong atum pen si insai ponlo. La pen la so sar pi maraphan rong along chak chedet po bonda o so phan luga pachar li jia phan tangka suri phoke banta hangdun tha pusi o so sar bura pen kachuning ri ateng pen si hangdun si chikroilo. La pen ka chikroi ateng pen si alota chetok ponlo. Bonda nona mat ki tangka ke tekang kelang pusi rong asara tum pen phirang ki amaya long pen pachini pon. Or la son si la abutai la son odlang nuwa kam ke choklem nilitum kachini dun de bang nang thana lam nilitum kachini dun de sita tumi nuwia por ana bang ke risomara tum si bang thek dun long lo la si wan lo la si da gambura hema long wan det si nilitum anu veke dahinia phanta kok tan lo la si tumi ana por bang ke engsa ilo la si nitum rong pen insai thek the abotai lo la solo so la son ke chomatha la si nilitum mahin pen insai thek the si muhila tum han si nilitum chophalo la si muhila tum na insai pilo la si nilitum bangke thang ta nilitum ningje dun de lo muhila tum pa ningje lo la pe muhila tum pen eko chingwai che than thu si hala jitu anima krupia hema sor divin rong phar bang pulo neta ka chongda dam do koklang la pen nili hema sor sitami la bang su ke pon pidet po la pen rong asar pen sitami anima krupia phan ke la dak arong pen ke bibelo la si dake pa dolong le lu po posi uso ke biheklang la pen non si ke charlie lang posi divin rong phara hin pen si ki pulo la uso phan ke charlie akhoros ke nang hang pidun tu pusi muhila tum phan chothan lo la si divin rong phara hin pen poisa ke hang duna bang ke atumi apora bang diviala gambura bang ki pudun ke surip lek pho pulo sita lek pho bang kali surip phokya ba bang si ke hang dun lo nilitum dak ram terang arong pen ni marli tum pen la pen vimena tum pen sitami la ansi nilitum lam theke ingtonik la atumi lam tatumi nili hemalong nabang so
meeting alam hai tin heriting bai pon do tami atumi ni alang le tumalong pan kin ye jun chok na dal si dia pon tha si aku pin ya ra ta media ma ko ni ke hang thu lo si hana so paisa lakh po paisa de ma ke lakh pho kali alang le tu usu fan pachari fan ke hang pijun si suri phoke pasipu alu tok lo ta paisa bang nang le la long le la này paisa ke hang pijun ta pu bai du tumna hang pijun da kali na hara asar bura pok divenong party hang pijun asar pi pang ta ha ape po tun pon de do usu bang ne biang ko kachari pan khoros ave masi khoros hang pin la si la kichok te sini do anta ni phana dia pon thu tha atumi gi ni alam ta ram da Ovi kimi club atum pen che patur pipong si karlitang sarthi timung pen karlitang kareng hansi pi atuma phan kachiki men pen all langpher knockout football tournament langpher constituency ke parlo phonglok pet pathu aklamalong kidamthang phaikuni ni phai ingkoi rage thomarni angdungiti pathupon Bangsolong Waisong FC pen Jirsong Thari FC atumang bongsi pathupon lo Waisong FC atum kapathu ke thek mu choda joksi angdungiti kapathu sitame chepahai pondet si laso tournament ki hai anong e tangka suri kre pho chepalong ponlo Lapen first runners up tangka suri kep Lapen second runners up tangka suri pho anong e pajer ponthu angdungiti kapathu ponalong aluhia manpen karlitang sarthi timung asopo rajen timung Asupi, Karis, Timungpi, Karbi Longri Barim, Kongchunbang, Joysing Tokbi, Langpher Karbi Cultural Society Maipu, Promeswar Ingti, SGB, Kasen Crew, Ove Kimi Kongchunbang, Dayaram Tokbi, Sport Secretary, Kolom Sing Ingti, Kaprek Manpen ke doatum chetong nungsi, ang dungiti misen pen pachunpon. Volong komaji pen Rajesh Ronghang, Karbi Longri Abirta. Te uwe kimitum labang so nilitum karlitang nilipe lepen nilipo amenten keceng si football tournament di pala pini kipadu lo jadi uwe kimitum labang so uwe kimi club pen labang so kapatir pipon samjin pen kipacun thega pot alang lidan pan choro lo suri kadom banjir lo lapen ke non abang puthot lagi keceng lopot la nilitum kamatha bangke batagi thoman ke bipo la bang keceng la si non puthot ke claim ponji non fit ke claim pon siji pe same o kimi tum phan chisik sedang pon po bose ning thelo mo puthot ke bang je ni kan bu same pining bang ke la ke dam ji lopo la ke puthot ke bang je ni kan bu same nilitum chisik ponji la si alang litum ba si nilitum puthot arpu abang ke pitu po ke claim ke dam poni phan bang ke lase lapan na sinil tumage no nilitum hin pen bangke donar hin pen bangke lan si pajini Karbi Anglong Thanamas Council along kaprek rachari atum ingi pongsi Karbi Anglong kaching thora cyclem pon lo pusi chethan pon lapen non kachari bom BJP atum ta Karbi Anglong raching thordun bom lo pusi mai meeting along lam jai pon bonda piniar nian ta towar me school apen ki junalang ke li pinarong ta do bom lang Lasonsi Duar Baguri MC constituency ke parlo ke jangatong polling station angkang rongbong lek thearong PMAY je hem so lapen bangpli phoni marliatum oruna doilong dun chotpen piniar nianta KEC atum pen kaching thora sai ke klempon isi natta ang theka velang Kedamtang KEC along Congress kang ni bomahot la sorong along SSA pen I home school kimrang pondo bonda nona phila su school aphan avi ki roi thu kasalok aphan ki claim kleda da jok school a hem ki ruthupo bonda la su school along nonta bang pikep so se a usomara to maphan lu thanpon bomla labang sorong towar misena vi ki junalang misena vi la pen miar hinganta lelelang polote labang sorong ko an ka paphidun lomala dak pen si chini dak pamelo Kedamtang ki liga hot break jam rat jari atum vote ke chuhang dama hot ason kaching thura cyclem pipon po pusi lam chak chipite kanglo bonda kilik jodera phike lahaya lam chak chitene etlo
lasi inglong along ki duatum avut ki adora videt ma thoi along ki duatum avut ador dumunak ma pusi rongbong lek thi arong aradatum ningduk cepaklangpong jong si inglong thoi do anavut ador ki sivet peluti pot si inglong along ki duatum aphan kilang pangkri pon vilo pusi ningje pon rinti lasi prabjin pen rongbong lek the pen rong sang tia dak kilometer pliatowar GCB pen nang selam pivek tha athe osomaratum school ki dona phan ki sungdu koklu pusi rongbong lek thia rong aradatum em Richard tok bia phan kachuningri Lakhain ko raisi Borjan MEC constituency ke parlo mate Karbi Longri Nagaland border longathara rong pathuak lamalong longathar VDP atum pen jepatir pipongsi logacharli aning ke parung jia phan mangpongsi ataning kan trok la pening kan krihini aklim somaratum arjan ki hi ka chepati pamanpon arjan ki hi ka chepati kadukabe bang pharo isi se aklim somaratum chepati dun longathar VDP amai phu babu rong pi pen kacharipon amai long ganesh rong pi ahin pen aluhi pachini apor enpon lasolong aluhi sarpo man pen vinod kathar GB longathar suraj singh mai phu khatkhati police station manik singh rapchun bang PS khatkhati misti shor social workers manpeng kidoge thigiding atum chetongdun songsila da ka chetongdun atum pen ke than pon atengke la nonapor bihek ako pen lokopacharli abe padunangji la ancho takali non malom a usomaratum TV mobile ke lem aphai ke batason lasi apayatum mobile ke paot ideji aphan के थान का पारिया के नंग सot पुसी थान पौन ऐसे थे एक जन्म हुए थे जवाहरलाल भी वही है आज जो भी हम लोग सब पढ़े लिखे के द्वारा ही होता है और उनके माँ बाप की तरफ से भी बहुत इफोर्ट हमारे टीचर लोग को भी कोटि कोटि धन्यवाद और हमारे यहाँ का गामड़ा जी श्री विनोद कठार जी कोटि कोटि धन्यवाद देते हमको जो सपोर्ट दिए हमारे संदीप सर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हम सभी को धन्यवाद दे करके कार्ड हम दे और नाम Pinya Abirta Lansi Kangton lo Kardom